Ngatho mwirori wa Inoro TV ni twacokere thiini wa ikerekania keri ria tafara ya menya kihoto gia kumuthenya wao mothe tukirora uhoro wigi mainie na gutahwo kwa indo hindi wathie mabengine na ugakorwo ukioya loan no gacererwo ni kuriha kana ukaremwo ni kuriha na ndirauga gucererwo mawakiri sometimes mundu aceragirwo ni kuriha ugakora wingi mundu ucio arari murwaru na arakoma thibitari mieri ta eri uguo koguo ni acereirwo ni gukorwo akiriha mieri iyo kana ni mundu arari wira ni arafutirwo na ni aremetwo ni gukorwo akiriha mieri iyo iri ufatie gukorwo ugikatia wekora handu ta hau wakiri Sam na document ino twataririo ni wakiri Purity sainire ni koretwe kiuga uria ingika ingicererwo ni kuriha mieri to kana ni ndarwara in case of an emergency kindu itaregerigereire na ni kiahanika fatie gukorwo kana fegi fatie gukorwo igikata na makiria to microfinance tungi twiho tura charge na dollars na ndi understand legally ni murajuria de Kenya da saina roni mwahe in Kenyan shillings hakinya ku ati ndore keheisha roni rwakwa na rukabata no wega kihara no wega njuga ati ni akinyaga handu mundu akanemererwo ni kuriha roni na akaga uguo auga hihi no akome thibitari kana futwo wira koguo kindu kiria kia mbere kiria kia muhimu na kiria very important ni tuge hihi urari murwaru na wahona na waremwo ni kuriha oya maguru maku uthie fegi uthie sako uthie microfinance o yothe iyo wina thire wayo na usiki kuona branch manager niguo umutaririe reason ya kuremwo ni kuriha koguo kindu kia mbere ni gusik audience na kuyaria tondu onaya fegi ri ona ni andu mekuo na ni jona ni maiguaga koguo ungiaria no mukorwo na settlement ya kuga ati nie mieri yo iri ndaremwo na ndehoya fegi enyongere kahinda ga kuriha ria mbeca ici kana extend repayment period nginya rira ngarikia kuriha koguo the first thing ni uthie ndugetigire thie warie na fegi o twara wathire niguo uheo mbeca the first thing ni guthie wiarie wone kanyu kuheo an extended period ya kuriha thiri ucio secondly ni ati reke tu example ya hii ta mundu oguo nwathie na nwearia na hi fegi ni arega kuigua uthiaga atia reke njuge fegi ndengioka ati rucio tondu muthe no waremwo ni kuriha kana mieri yo ende no waremwo ni kuriha ati ndengioka rucio ati endi ati ihurire mundu aku ngengere aca fegi ni ukona watho uria fegi ikobate guko ikifuata niguo yende mugondo ucio kana yendie asset yo winayo iria wanianie niguo ni uheo mbeca icio ko kindu kia mbere ni ati fegi ni fati gukorwo ikwandikira statutory notice ya mieri 3 ikwira within 3 months mugondo ni tukendia kana asset no watwire ni tukamiendia koguo mieri 3 itanathira we thiwe mbeca ciaku thie we bange ucoke na mbeca ciaku kana ucoke na kira wona unengere fegi secondly mirite iro itatu yathira fegi ni appointaga auctioneer ni akwandikagira notice ya thiko 45 koguo thiko ici ha mbere ni thiko ni ciathira niyo miri itatu yathira then auctioneer agakwandikira thiko 45 agakwira within 45 days mugondo waku ni tukawendia koguo nona still no urabai more time wina kindu mieri na nanu wina hau wina mieri na nanu thiko 45 ona ciathira ri hali thiko ingi 14 auctioneer ndio kaga kwira within 14 days nitukende mugondo waku koguo in essence reke tuga wina kiruta mieri 5 kuma waremwo ni kuriha mbeca hihi wa mbere uthie weyariririe kana wa kere uthie negotiate period kana wa gatatu uthie gotine stop that auction koguo ni kuwa mieri 3 na thiko 45 na thiko 14 ni thiko sufficient ya kwibanga ukorwo ukiuga hihi ni ndaremwo ni kuriha ndoka kuri fegi ndenda tu negotiate kana nwetha mbeca kana nona kindu kingi handu hangi na nwendia na nwariha mbeca ici wakiri Purity wacererwo ni kuriha mieri ino iri 3 ya roni makirikava makwiraga urihe mbeca icio ciothe the principal plus interest iria citigarite kana moke moe ngari yaku na haha niho turorania twero uhoro wa mugunda akoo ni kindu ta ngari logbook ukweheo mieri ino 5 kana ni kuri urakora mundu ni arugamirio barabara kwa jathikaru nikuo kwina jamu muno maikaraga haria also mageterera hindi urahituka hau ukaigua ni werwo shuka kwa gari na gari yaku igathie ni kihoto ni watho ugite ati ndaremwo ni kuriha ona mieri 3 mweri ndukirite rukurara cero ni kuriha last month ugikinya mweri uyu makauga riu tuonganirie cia last month na mweri uyu shuka kwa gari na riri kuinuka kana uma na family ni watho thengi muno kihara reke njuge financial institutions ciothe iria cirakuherwo ni cikoragwo
hetwo mawatho magubuata na no muhaka otaigwo igwa wakiri Sam agweta no muhaka we mwene wakwambire roni ruwamba ukorwo notified tondu muhaka ni ukorwo andra mara ya maroni reke njuge na njira nguhi ugihota ku demonstrate guthi igoti-ini uge ni I was even not notified ni ngari yoko yokire ikigirwo gatakati wa barabara ngiona twarutanio no kahota guthi igoti-ini na no kahota ku recover na no hote ona kurogomia injunction uge na injunction yana kurogomia kindu kiu kiatahirwo gikatia kwendio na niguo andu mekaga tondu tona kaingi muno andu ni maratumira na especially ni makiria muno na ngwenda murori amenye hendira mundu athi kwi microfinance na ndiroka hati kuthukiria microfinance hindi andu mathi kwi Shylock ukona mundu ahena collateral yaku ahena logbook ukaiguaga mundu ucio ti ngari yaku niturendi no ukona ngari yaku ni ukona yagirwo na ukabena mundu ungi koguo kindu kia mbere mundu agire kumenya ni atiriri undehote ku demonstrate kana no ahote uko notified otogotero ni Sam no ahirwo notice yaku atiriri roni rwaku ni roro no defaultete no communicate irwo na no ahote uko hota guthikwaria nao hota kumera njira ingihota kuriha roni roro mohe grace period maundu macio mothe weke ungihota kuonania ati ngari yaku iroirwo na njira itagiriire ri nuthia igoti na nukurogomia no nginya na auction iyo cio thaici kwina watho wa auction ya na ni makoragwo na kiama kiao gia licensing board no apply thini wa igoti ku cancel kana ku revoke license ya auction iyo cio aiko athite na kinyume na ki na sheria na maundu macio ni marekeka muno makorwo nginya cancelled license yao he kindu ngwenda kuongerera njuge atiriri thiko ici maroni maingi ni maraekirwo kindu bengi na ni cirenda muno mundu akawaya kindu kitwa life insurance cover na hau ndenda kugata tondu wa kindu kimwe gutire mundu we muthenya wake wa gutura guku thi ru for example na bengi onayo ri ingigwa ni waku ari kiria maracoka makagwira muno ni kindu kitwa the life insurance cover tondu yo life insurance cover ni kuhota ku offset principal ria wekite atia woete na kingi muno ni turona ona maroni mangi maroyo makire muno ni microfinance ukona microfinance ni ciraheana cirakorwo muno cikiheo andu a civil service civil servants ugakoraga ati mundu na kamushara karaingia handu karoneka na ni waigwa no ni civil servant ni mundu wake wa thirikari tondu ucio no assure ati thirikari no mwaka murehe ki na ndigwa na directly ikoetwo guku ati thirikari itu irakomba niguo ihote kuriha mathimeke mishara handu ha ku develop koguo ucio ni mundu wa assure ati na microfinance ni ati una kariho mushara wake mekaga uguo maka attach salary yaku no ningi makwira woeke life insurance cover ono ngikua kira tumendaga kuma kuri andu anyu ni death certificate tondu insurance ni weka atia ni kumariha kindu giki waigithirie wakiri Sam ni ndake ndina life insurance no title deed agikorwo ni ndoire nayo loan iri twaini ria bengi na makeria thiko ici tari wakone logbook urakora logbook irandikwo we mwene ngari woya loan nayo we are secondary owner bengi kana financial institution and especially microfinance ici wakiri purity aruga ndekwenda guthukiria ti guthukiria arathukiria ritwa niguo kuhana niguo mareka woya roni omekwiyandika ta primary owner a ngari iyo ni wagikua ni magacokeria family yaku ngari iyo tondu ni wakire na life insurance kana makariho ni life insurance na bado ma retain asset yaku no wega kihara na no wega kuga ati uguo auga na ni matondu urakora akoni kindu ta logbook the minute wahane obesha na wana na logbook we uratuka second tier owner first tier owner ni that microfinance na koguo umuthi hihi ungikua kindu kiria kia mbere microfinance yo igwika ni kwendia kindu kiu na igwetha the highest bidder koguo ona before tondu ni ukoraga hi kindu ta life cover kana ta life insurance uguo tondu wa purity muno yukagira muno in the big loans akonta loan rwa 20 million 30 million 40 million no gikora kihara wa koba ngiri magana meri ugure boda iyo nona iyo ndukunidi life insurance kana life cover ukoraga liu that microfinance niyo that asset that boda na ni ameritaini ukahe thiku mugwanja uria fatu ukoro kiriha wale moni kuriha immediately without further notice ukoraga ne endirie ono kamiona gafarafara na hi na mundu ungi kana ukona ngari yaku na mundu ungi farafara koguo ni the difference ya kindu kiria hi kingiro life cover na kiria gitangioirwo iria ingioirwo life cover kana life insurance ni loan rwa high amount no ici ngeni na nini
ti necessary ati iko ikioerwo life insurance ni ukuona thina waremwo ni kuriha ha tuikirie oro hanini tugicokeria thiini wa ikereka ria gatatu tuke turore ni atia ungika angikorwo ni waremwo riu ni kuriha maroni maya biu ngari yaku ingituika ni kuo ngari yaku ni ya milioni 1 utigitie roni rwa 300,000 auctioneers aya moka no nao mabatie gukorwo makionania na njira iriku niki mabatie gukorwo mari na kio gukuonania ati ni auctioneers no witikirio weyenderie ngari yo milioni 1 kana 800,000 umarehe ciao matatu utigwo na 500,000 kana ni moe mamiendie 300 marikave mbeca ciao ndugathie kuraya nitugucokeria thutha wa kahinda gatari haraya.